madlozi ake ngivumeleni nonke bobaba ngivumeleni nonke madlozi. Ngibonana Straight Talk noMbovu lesi egama uSithembiso wangubani. So ngizokhuluma njengamanje ngesihloko sekusona episode 5 season 1. Isihloko sikhona isichitho. Seyini isichitho? Ku right usebenzisele umuntu isichitho. Mina ngokwazi kwami isichitho into ekwazokuchithela umuntu ekabe kuphelelwe izinto nje abe nesidina anyanyeke kwabanye abantu. So isichitho mina angisiphasisi nakancane akuyona into ongasebenzisela omunye umuntu because umuntu ekwazi ukuphelelwa umsebenzi omunye uyofakela isichitho emsebenzini uthi anyanyeke kuphela umsebenzi uthi lokhu soku wrong ngoba ukuthola lo msebenzi sokunzima usazafikelele lapho. Kuzoba khona futhi esinye isichitho la uthola khona ukuphela umendo umuntu waqhuma ebusweni abile induna eziqhume induna engathi uyabila umuntu emva kwalokho uphuma into engathi zimhlophe abesidina ngabukeki. Abanye basifaka into othoviyane le noma uqhwagi umuntu anuke lonto uthi yazi umuntu egezile into ebuhlungu umuntu egezile uzothi uyakuyena ungaphinda umtshela ukuthi awuyambi yogeza. Abanye basikhande basithake basifake indle awungitshele indle into enuka kanje umuntu enuke indle right anuke nje indle anyanyise kwabanye abantu. So isichitho mina ngibona ukuthi kuyinto right mina ngendlela engibowa ngayo ano ngibona nje kuyinto wrong and abantu bakithi basafuna ukufundiseka because omunye uthi eganile noma ngisho uthi eganile kube khona la kufika khona ekutheni khona bamshaya ngesichitho uphele umendo uphele straight umendo angafuni queen umuntu umuntu wesilisa masifazana angathandwa nje nje noma mamezala anyanyeke nje anuke kube ngathi nje ekhaya nje into right isichitho ukuthakatha nje lokho umuntu engayisho lo topic azophinde ngiyifake ilanga ekhuluma ngako ukuthakatha as a whole yini ukuthakatha because abantu sebangenile indaba yesichitho. So ngiyacela ukuthi isichitho nje please ongabe into ejwayelana ngoba ngene khathi ukukhandela sasilwane sosikhandela ngoba lesilwane lesa kunemphefumulo sokufakiwe lapha uyenzela umuntu lento lo muntu ukwenzeni kangaka uthi ngazi umzonde kangaka ngoba phela lo muntu akanacala inhlobo inhlanhla yakhe leyana wena kodwa ufisa lento yakhe le mphefumulo sokuyifake lapha hayi ukuthi isuku izosala naye wena umzali wawo le mphefumulo uyohlezi uyivuselela le mphefumulo. That's why casting so na umuntu akumlungeli lutho wayena lenza le nto akumlungeli nje lutho ngoba isichitho akuyonto right na kancane. So mina nje angisiphasisi isichitho ningizo kahle nguSithembiso wangubana angisiphasisi angisiboni si right ngoba abanye baze basisebenzisa ngendlela esiyona abanye bazokusifaka esandleni axhawula umuntu lo muntu usonyanyeka la yakhona omunye ahaga umuntu lo muntu still yonyanyeka la yakhona abanye abantu. So angiboni kuyinto right ngoba ulungisa le nto is sex time lo muntu impilo yakhe uyacindezela. So into engayisho nje isichitho no episode 5 lo season 1 ukhuluma ngesichitho kusazokuba faka abanyoza ukuthi bazobe bekhuluma ngaso futhi nasisichitho ukuthi siyinto right yini ukuthi isichitho ngisebenzisela omunye umuntu. But mina ngokwami nje nguvulami isichitho cha angisiphasisi hlala lapha emakhaya nilalele and every time ekhona itopic ofuna ukuthi ungene kuyona wazi manje sekhona ipage elikhona ichannel esikhona eWhatsApp Straight Talk noMbovu yawazi usearch uyithole ila kwazi kuba khona ama episode la sesidlule kule episode number 5 njengamanje sawu season 1 and futhi into efuna uyazi uyawazi ungena ku Facebook ubheke usithe ngubane mina straight la account yami leyo straight nalapha
ngiyakwazi lapho ukuthi ngikhulume nabo abantu ngisendele ama-page maningi uyakwazi ngoba uma ufuna ukungena nje ukuthi na usende video mekhona episode ekhona okwazi nje ukuthi WhatsApp is 068 77 47 83 068 77 47 83 WhatsApp uza straight lo video yakhe iba 2 minutes to 3 minutes 2 minutes to 3 minutes itopic eyolandela la le topic esikhuluma ngayo njengamanje izoba episode number 6 kuwona season 1 izobe ikhuluma ukuthi esikhatheni esiphila kusona kusa right yini ukuthi umuntu umeshonelwa afake inzila ukuzila nje kusa right esikhatheni esiphila kusona so uma ufuna ungena kulo topic ke njengoba ngichazele 068 770 2 minutes 3 minutes ivideo yakho uyayisenda kulo number ekusendela kuyona manje WhatsApp iza straight wena ke siyochaza lapho ngoba yonke into enzeka la ku Straight Talk No Move angiyibhali phansi cha angibatsheni nokuthi kufanele bathini no yiko ukuthi Straight Talk No Move usho kuyikona wena okuzwa ngaphakathi wena uvo lwakho hlala lapha emakhaya ke la ukhona semsebenzini sesitimeleni sebhasini ulalele nje kuphela khona nangelinye ilanga usiyokwazi ukuthi sixhumane nawe danke be right Unjani mfowethu ngubane hey ngiyasizwa isihloko sakho la ukuthi isichitho ngabe ububi baso buyini mfana kethi isichitho into enzima kakhulu ngoba uma uthiwa ufakwe isichitho ayikho into yakho elungayo konke la uhamba khona uhamba abantu betsakamathe nangapha ngisho intombini uqobo okwazi ukufinyelela kuzona ukuthi ungathandwa ngisho umsebenzi okwazi ukuthola umsebenzi uyinto nje enxatshelwa ngapha nangapha isichitho into embi kakhulu kangangoba uma usola ukuthi unesichitho ekufanele ugijime uthole amakhambi esintu welashwa ziningi ke ichitho ezenziwa kubantu khona ngisho ichitho okuthiwa wonukane uma uqhamuka kubantu nje unuka amakhwapha ngisho ekuthiwa ufake iroll on ufakeni kuthiwa umsanka leso sichitho leso abanye baze bezalwe naso isichitho uthola ukuthi besifakwe kumama mawuphuma wona uphume nensila yaso isichitho nje bafowethu siyintembi engenhle abanye kusendlini kugcwele amasele abanye kuse imnenke gijima ngisho emabhodweni isichitho sonke leso akuyinto enhle isichitho into engalungile esingafisa impela ukuthi abantu weke ukufaka abantu ichitho ngoba ngisho emsebenzini isichitho mase usifakiwe siyakhipha umnini umsebenzi ebe nawe shaqa nje kanti iso lesichitho leso isichitho siyintembi kanti into ekhona futhi kongakholelwa kusona sikhona isichitho kuphela akulula ukuthi usibone ngoba mhlawumbe ungayitshela ukuthi hayi ukugula nje ukuthini mhlawumbe abantu mina banginyanya kanti hayi isimpela sesiyasebenza kodwa impawu zaso uyobona ngalezi zinto esengishilo ukuthi endlini yakho vele kugcwala eminenke gijima eminenke yonke indawo noma kugxuma amasele yonke indawo ugcina ubona ukuthi hayibo lezi ilwanyana lezi engajwayelekile ukuthi yena zivele nje zigijima endlini noma kanjani isele liligudla udongo ugcina ungalibonanga kodwa uma seligijima ligxuma ngisho phe kwamabhodwe ma wardrobe ulithola phakathi ulele embedeni luligxuma ebusweni hayi nyakaza sekuyisichitho leso hamba usilaphe bakwazi ukusilapha besintu asilungile lilonke nje isichitho mfowethu ngubane ngoba kuthiwa isichitho nje suke sichitha yonke into enhle eseduze kwakho